Chitariki ninye motenyo 12 mwaka w'ekiribu 2023 nigo charagire Chinsa Isano na Ibere chabano baso chinga kingo komanya amangana magia senchira yo wenge eretariane Dorcas Kemuma nigo tokubata nere Joshua Auta oyo kwene kinga kumanyire asenchira yibimanyerero na weigo nere abgenyancha ma kwene kinga marugene chibicha awekire asenchira erenge kirano naboko tobwate awetera senchira ye mitandao asawata nyaraso mtandao Facebook na Ndizi TV News Digital na wiga sense mere ya YouTube potem na Ndizi TV News na wiga sense mo ye website nyare na www.ndizitv.net ilo nyare usanga amonetwe. Omokonyi bomorai wense rigadiga shawari tukoria lero nigara omoyega buko bwatoka chindagira gocha se county ya Garissa ase abwatokera bamenyi be county yo abo babaire bagwa kwano mochando bwembura yelnino chingake cho nigo gashagwa ate bamuna serikali ni yabekire merobire wene irokona kinganko bwatokera bakonyi gocha saba Kenya ari tangani asamenda batabuna nigo babekire merobire ya magenderanssemo Irio korarwa obokonye ochasa abantu bali bakirwe nembure enyinge yelnino eyo eyendete koba omochando asa abantu abange imeyense ya Kenya ase county au anene yo ya Garissa Tana River mona Mombasa charolekanire wa kwano mochando yo mono. Mkomen ako na agizo kutoka kwa Rais William Ruto awachane na kazi ingine yote mpaka alegeze barabara kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Na hiyo ndio kazi ambayo anaendelea naye. Na ni kwa sababu hiyo barabara kutoka Nairobi kuja Garissa imerekebishwa, barabara kutoka Garissa mpaka Modogashe imerudishwa, na saa hii kazi inaendelea ya kuhakikisha ya kwamba tutaweza kufika kutoka Garissa mpaka Wajir. Na kwa hivyo ningetaka kuhakikishia watu ya Garissa, watu ya Wajir, watu ya Mandera, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo, musikuwe na wasiwasi. Serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. Kwa hivyo hiyo kazi itaendelea na sisi zote tuko hapa. Waziri wetu wa SAL Penina Malonza pia ako na instructions kutoka kwa Rais William Ruto awachane na kazi ingine yote kwa muda huu. Kazi yake ni kununua chakula na kuhakikisha ya kwamba chakula imefika kila pahali katika Jamhuri ya Kenya na hakuna Mkenya atakufa kwa sababu ya njaa. Na hiyo kazi inaendelea. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima makaunti zingine huko pwani na kwingineko waige mfano wa county government ya Garissa ya kutenga pesa na kusaidia wananchi, kwa sababu sisi tunasema vile serikali kuu inafanya, tunasimamisha miradi ya maendeleo. Serikali ni goya tebuna ni gagendrete kobeka emirobiri obwekeranu irio kwene kingango chibalego kokora amagendero anene asense mo ye chipara ito chabeire chigosariwa nembure nyenge yelnino yegendrete kwene kiwa emergency ase county au chipara chabeire chigosombwa na mache ne chinde kubitoka mo ne chidara cha kugwa ayana mangana yomo konye bomorai wenserigati kashawa chinga kyarenge ase county ya Garissa asarenge kubwata kwa bokonyi bwechindagira ochasaba menyi be county yo abo babire bagwa kwano mochando yo bwembura yelnino nigo gashagwate bamuna omwako gocha ochakira omotinyo motangani eyo nere miroberi mitangani barachigo chakira asense moyo kwene kinga ngogorora bale obosombi asokorosia chipare cho chabeire chigosariwa nembure nyinge yelnino. Intervention to restore the roads to ensure that supplies are able to get to where people are. But the real work will begin early next year. The reconstruction of roads, especially in Northern Kenya region. I will be convening a meeting for our development partners who are involved in road programs in Northern Kenya with the ministry officials
so that we can start planning in good time the path of reconstruction of our roads, because we need to plan and plan properly. We need to prepare and avail resources. We need to have a good program for the restoration of our. Again, I will be calling upon you, and I'm grateful anytime I've called you. You are always there for us, so that we can sit down with our engineers and we can start preparing for the construction stage of this intervention. Na kwa hivyo mimi ningetaka niseme nimeshukuru sana watu ya Garissa. Nilikuwa hapa wakati ya kiangazi, nimerudi tena. Na vile senator umeniambia, mimi nataka nikuwe rafiki yenu, nikaribie nyinyi. Mungetaka nikaribie nyinyi? Mungetaka nikaribie nyinyi? Kwa hivyo sitaki tu kuja wakati wa shida, nataka muniite wakati ya harusi pia. Mutaniita wakati ya harusi? Kwani Homo waziri oleba Florence Ibere nigatebre buna wizara ya yene chikobatana namo ne serikali nene eriko na kyangango sirabale abantu balia bareno barema emergency ya Kenya nigo arachi kwene kinga ngorubale obasemi nabo igo emesaada au goche asabantu abo na nene na onyambalia bakorwa oborindi goche ase abantu balia bamenyete no barema osebare no barema nigo bore alekunya kwa nayo chinga genete ase umuyegabo wochengera abantu balia bare no borema asate betabunani go eserikali yabekire meroberio yerachi kubakonya abantu abo bare no borema unenjere yamo yokubasira. My ministry, in collaboration with the Kenya National Bureau of Statistics and organizations of and for persons with disabilities among other stakeholders, also support needs assessment of persons with disabilities and their primary caregivers. The main objective of the assessment is to provide evidence on the met and unmet support needs of diverse persons with disabilities and their family members to inform them of the design of inclusive social protection schemes. Mimi kama county pelekea kushirikiana na mashirika wote, serikali kuu na wale wote wametusaidia kuona kwamba walemavu abantu batano nigo basiretie amagimabo abo igoro maragoba maega yerori yemo yasiretie boroso ase Chinsa cha kikopei igwe gotoka Imeye County ya Nakuru ase erori yo yasiretie boroso na gotuma abantu babere barengensemo ase boigo yamnyegete goikagosoya goso ase eduke yemo ase bono yaitete abantu bande batato ase boigo yagendete mutwe na gotuma chigari na gosari echini enibo enyinge ase boigo kolengana na mo county komanda we county yoni gobono arurege kuro gocha ase abarundi bechigari abo bono baboriwe ko bamaiso chinga kechi anene chemeyega au ase motinyu yigo 12 ase bono baboriwe ko bamaiso nabo igo kwene kinga nkobwati abare ama aragwa na machiko aliabekire ne serikali nabo igo bali bagotumeka amaroni ko baboriwe gotiga chinga kiba korundi chigaria. Naitwa Francis Tumbo. Mimi ndio Sub-County Police Commander hapa Gilgil. Jana mwendo wa saa 3 ya usiku kuna trailer ambaye ilipoteza mwelekeo ikiteremuka kutoka Naivasha kuelekea Nakuru na ikaweza kuua watu wawili kabla ya kuingia ndani ya duka ambaye ilikuwa karibu, na huko ndani ikaua watu watatu huko ndani. Ikafanya damage kubwa sana huko ndani na pia ikakonga magari ambayo ilikuwa imeekezwa eneo hilo. Pata driver mwenyewe na hatutaki kuspeculate kwamba maybe is among the deceased because hatuchapata yule mtu ambaye ana identify wale deceased ambaye walipelekwa hospitali jana usiku. Na pia wale watu ambaye waliumia tuliwapeleka katika hospitali ya Gilgil, Mathare Sub-County Hospital, ambaye lori iliingia na tuko na gari kama magari 3 ambaye zilikuwa zimekongwa huko ndani. Moja ilikongwa kabisa ambaye ilisuia hii lori isiendelee kwenda, ambaye ilikuwa ni Land Rover. Hii ni msimu wa sherehe za Christmas na watoto wako nyumbani. Tungependa kuomba drivers ambaye wanatumia hii barabara ya highway kwamba
waheshimu sheria ya barabara na wawache kwenda mbio sana, kwa sababu saa zingine kuna magari mingi kwa barabara, na pia hii ni barabara ambayo inatumika na magari ambaye ni matrela inabeba mzigo mingi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa madriver kuhakikisha kwamba wanachunga maisha kwa hii barabara, especially the public service vehicles ambayo wanapita hapa, na pia watu wa madriver ambayo wanaendesha magari katika eneo hii wahakikisha kwamba ense ya Kenya negati ye Chinsa chorogongoro Afrika ichocha etwebokonyi wechibesa igichira chigosirane ne asense mo yemerero anene asense meri ya kawi. Ense ya Kenya nigo yenyorete chibesa chimilioni chimi Isano nemo ne merongo 5 echobono chira chigokonya ase ogosira ense ya Kenya anene ase chinguru chomolero chiri chikone kichitari gotumeka usachitari koleta ase koleta omochando ase ensemo yogochenchi kwerire ase bono chirachigosira obotumeki bwechisora munenchire yemo yogo koenekinga ngosira bare ogochencho ko kwerire nigo boigo erachi koenekinga ngorwero bokonye gochase chinsemo ao echo chiragane bokonye ase ogosirwa ogochenchia kwerire. We are rewriting the narrative about what Africa truly stands for. Beyond the challenges we have, beyond the serious ravages of climate change, Africa is a continent with enormous potential, huge resources, and can make a huge contribution to solving the climate change. Going to give Africa $10 billion for 10 gigawatts of energy, and everybody was excited. In our program called African Renewable Energy Initiative, we realized that Omowaziri woborendi bwime kiture kindiki nigaboririe abantu bonsi bari abamenyete angena sama bwago koba maiso na boigo kunganya kurwa ase chinsemecho asekeria tebire buna nigo amabwago agendrete kwenekwago ichurena kwa mache chingakie chiga embura nino agendrete gotwa ase ense nigo boigo tebire buna nigo eserikali yabe kiremero biri obwene kwenekinga ngotalirere abantu bonsi bari bamenyete ase chinseme na kubakwanira na kuroba semi buna babwente kuba maiso chinga kechiga chimbure nyinge yelnino. Security preparedness assessment and risk mitigation, because the last 1.5 months we have witnessed a lot of precipitation in our country. The weather people have also warned us that the precipitation is going to continue throughout December into January, and the experts here who are responsible for our generation plants at the 7 Forks dams have also told us that the levels at which the dams are filling requires to make contingency measures so that in the likely event that the El Nino continues, and in the likely event that the dams fill, the spillover is likely to lead to flooding, and we therefore need to be alert so that the populations that are living contiguous to the dams are not affected by the flooding. As you're aware, we have 5 dams within this generation ecosystem, and Masinga, where we are, is the largest. Omo County Commander we County ya Migori Francis Nguli ni gobona arurege kurege tinde gochia asabantu bari bagotumeka omopaka o Kenya na Tanzania ase ogoso ya mariogo yogo tindia gochia ase aba Kenya ose ase county yo ya Migori ni gobona tebuna ni garache kubwatirana amona ba commander gosabanya nyembo korwa ase chi county au chiriche tana ine e county yo ya Migori edikona kenga nkube kabale abuya
kibyara abantu bari ababeire bagosoye mariogo yogotindia korwase enseyo ya Tanzania aya maiga ya kubeka byara abakaguro batatu abo babwa getubyara na kubwatwa amo nenyasore yobono ba ase abande babere babete bakoniyanchoka na koria chimbero chintindi korende nigo bono bagendete korigwa n'abanyanyembo ase bono batebyona chinga kibarabe kubyara nigo barachikumukirwa egetambukiro egetindi ase abantu baboriwe ko bamaiso nigoro ya mariogo yogotindia ayo agendete ko enekigwa ase chinsemo ime ye county ya Migori amone chi county chinde ase bono babekire mirobirio yo ko enekinga nkubwatira nabare amona banyanyembo iryogo siria amarioga yo yogotinda ayo abeire kagosaigwa ime ye chi county. Watano kwa jumla, so wawili waliweza kutoroka, lakini bado tunawasaka tuone kwamba tumewapata. Kitu ambao tunaonya ni kwamba mimi kama County Police Commander wa Migori, uhusiano wetu na County Commanders na wale maafisa wa usalama wa kaunti zingine jirani ni wa karibu sana. So unapoepa sisi bado utapatikana ukielekea kaunti zingine. Mwancho mwagiri onoro mweri wa mangana magia asenchera yo wenge gendera gotubwatia gwetera asenchera yo mtandao asokotonyo na Ndizi TV News digital abona sensemo ya Facebook na sensemo ya YouTube otim na Ndizi TV News na boigo asensemo yo mtandao o website tonyo na www.ndizitv.net idunyali kusanga amo 90 area tariane Dorcas Kemuma ni gotobatanere Joshua Auta oyoene kingo komanyiria asenchera yebimanyererio nere abiganyancha maina kinga mario gio ni chibicha awekeire asenchera erengi ya kegima twara oborigerio binyeme ya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii. Ndizi TV.